Povodom Nedelje Crvenog krsta u Gerontološkom centru organizovana je pokazna vežba volontera Organizacije Crvenog krsta u saradnji sa vatrogasnom jedinicom iz Bačke Palanke. O svemu ovome razgovarali smo sa Draganom Milić. Dragana, kažite nam šta smo mi to imali priliku upravo da vidimo? Danas u okviru Nedelje Crvenog krsta, koja glasi pod sloganom Sačuvajmo humanost, mi smo imali pokaznu vežbu sa našim dugogodišnjim saradnicima. Ne bih baš rekla saradnicima, više prijateljima iz vatrogasne jedinice. Mi ovakav tip vežbe organizujemo 2 do 3 puta godišnje i ona je od izuzetnog značaja kako za njih, tako i za nas. Cilj ove vežbe jeste da se pokaže naša spretnost i sposobnost, kako naša, tako njihova, da delujemo u tako nezgodnim situacijama kao što je požar. Požar nije nešto što se ne dešava, njemu često svedočimo. Ja bih istakla i značaj prve pomoći, jer je to jedna od naših najvažnijih delatnosti, a isto tako negde bi naglasila i dala značaj našim volonterima, jer su oni zaista obučeni za pružanje prve pomoći i tačno znaju kako da reaguju na pravi način u rizičnim situacijama. Ovom vežbom Bačkopalanački Crveni krst završava obeležavanje Nedelje Crvenog krsta.